ndongera kubasuhuza mwege mudahema kutwereka urukundo rwanyu. Ndabasaba gukora subscribe kuri YouTube channel ijambo ry'igihe cyose 250 kugira ngo tujye tubagezahamo amakuru agezweho. Reka tunyerukire muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho Donald Trump ari gushinja mugenzi we perezida wa Ukraine Zelensky gutangiza intambara mu gihugu cye, dore yuko igihugu cya Ukraine kiri kugwana n'Uburusiya. Iki gitero cyabaye kisha abantu basaga 35, abarenga 117 barakomereka muri Ukraine. Donald Trump yavuze yuko asangiye uruhare na perezida w'Uburusiya Vladimir Putin mu mfu z'abantu babarirwa mu mamiliyoni bapfiriye mu ntambara aho igihugu cya Ukraine gihanganye n'Uburusiya kugeza amagingo aya. Ibyo yabivugiye ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu nzu ya White House. Donald Trump yabwiye abanyamakuru ati nutangira intambara n'umuntu kurusha 20 mu bunini, ati ubundi wakwizera yuko abantu baguha za misile. Yanenze kuri iyo ntambara ko wahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Biden. Donald Trump yavuze aya magambo nyuma y'uburakari bwinshi byagaragajwe heshi kubera ibyo bitero Uburusiya bwagabye mu cyumweru gishize. Ibyo bitero byabereye mu mujyi wa Sami mu gihugu cya Ukraine. Icyo gitero nicyo cyabaye cya mbere cyiciyemo abasivile benshi. Icyo gitero kigabwe n'Uburusiya kugeza ubu muri uyu mwaka. Mbere yuko yabazwaga kuri iki gitero cy'Uburusiya, Donald Trump yavuze ko bibabaje cyane. Donald Trump yabwiye Uburusiya ko bakoze ikosa. Akimara kuvuga gutyo nta bindi bisobanuro yongeye gutanga. Ku wa mbere Donald Trump yagize ati abantu babarirwa mu mamiliyoni barapfuye biturutse ku bantu batatu. Reka tuvuge ko hano Putin ari nimero ya mbere, reka tuvuge ko Biden atareze akaga kagiye kuza. Nimero ya kabiri Vladimir Zelensky. Iyi ntambara y'Uburusiya buhyamiranye na Ukraine yatangiye ku itariki 24 Gashyantare mu mwaka wa 2022. Donald Trump yavuze ati iyo utangiye intambara ubuzi neza ko ugomba gutsinda, ariko gusubiza ibibazo by'abanyamakuru mu nama na perezida wa Salvador yabereye muri White House. Ubushyamirane hagati ya Zelensky na Donald Trump buri ku gipimo cyo hejuru kuva baterana amagambo mu buryo bukomeye muri White House muri Gashyantare muri uyu mwaka wa 2025. Mbere Donald Trump ntabwo yagaragaye nk'ushinja Ukraine gutangiza intambara. Mu kiganiro n'itangazamakuru mbere y'igitero gishya cy'Uburusiya, perezida Zelensky yashishikarije Donald Trump kuzasura Ukraine mbere yo kugirana amasezerano na Putin. Ayo masezerano akaba ari ayo kurangiza intambara. Zelensky avugira mu kiganiro cyamaze isaha imwe muri televiziyo ya CBC yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Zelensky yagize ati nyamuneka mbere y'ibyemezo ibyo ari byo byose, n'ibiganiro ibyo ari byo byose, ngwino ureba abantu, abaturage b'abasivile, abagwanyi bagabye ibitero ku nsengero bakica abana, ibikorwa bimwe byinshi byarasenyutse. Ubwo Zelensky yavugaga kuri icyo gitero cyatewe mu mujyi wa Sami, icyo gitero kisha abantu basaga 35 ku cyumweru cya Mashami. Uburusiya nabwo bwavuze yuko bwarashe misile ebyiri zo mu bwoko bwa Skandari mu nama y'abasirikare ba Ukraine, bishe 60 muri bo, ariko nta gihamya byatanze. Donald Trump nawe yashimangiye yuko ashaka guhagarika ubwicanyi ndetse anumvikanisha yuko hazaba ibyifuzo vuba. Reka dusubire inyuma gatoya. Intambara yo muri Ukraine ifite inkomoko mu myaka irenga 10 mbere y'umwaka wa 2014 ubwo perezida wa Ukraine wari ushyigikiye Uburusiya yahirikwaga ku butegetsi. Niba ushaka kumenya amakuru arambuye, ndagusaba gukora subscribe kuri YouTube channel ijambo ry'igihe cyose 250. Ndabakunda cyane.